Syekh Az-Zarnuji apareng uning dek kaptina ajunan bahwasanya kamul jena ilmu kak dinto ampon jelas ketika orang ngagungi ilmu manabi manusia kak dinto pekalpi te kalaben hewan pekalpi te kalaben sakapin hewan manabi manusia kak dinto ngagungi ilmu maksa kak dinto karena selain ilmu kak dinto kumpulan i antara manusia sarang hewan akatia sifat bengal manusia juga ngagungi sifat bengal hewan sami ngagungi sifat bengal kekuatan manusia andi kekuatan hewan juga andi kekuatan malah mana bisa umpama hewan akati hewan si paling raja akati kece maka terkadang lebih kuat etempeng manusia wal judih ben lampe beni kun manusia meloloh si andi ateh lampe tetapi hewan juga bisa lampe wasyafaqatih ben beles kasih sayang ni seran beni kun manusia melolos si andi rasah ni ser rasah sayang maki hewan sami andi cuken rasa sayang juga sami sarang manusia cuma si api aki manusia sarang hewan kak dintoh cuma ilmu artinya ketipon apa ketika gue lebih sampian tak di ilmu maka tak jauh piteh kalaben hewan artinya ketipon apa caipon segi puru ketika gue lebih sampian terus lebih mulja etempeng hewan lebih arkeh etempeng hewan maka jalan satu-satunya kak dinto kalaben cara nyari ilmu sampian terus mulja kak dinto kalaben cara nyari ilmu sampian terus sokia kak dinto kalaben cara esareh kalaben nyari ilmu milana dari kak dinto mumpung panjenengan seteje beda itu pontu toreh gue lebih sampian pesemangat nyada ilmu so pajah panjenengan seteje mangken kak dinto muljah depak kecompon pakun muljah karena kala ben bedena ilmu manusia kak dinto bekal muljah baik itunya ataupun akhirat ben milana dari kak dinto gue lebih sampian beda pontu kak dinto toreh pesemangat depak ke Roma saumpamana beni pas lepas keangku nyari ilmu tetapi na tetap nyari ilmu sampian so pajah pun apa so pajah tetap muljah etempeng hewan karena berarti segu lebih sampian nyari ilmu kak dintoh mulai panjenengan seteje kak dintoh keluar dari rahim mah orang sepo sampai panjenengan seteje depak ke alam kopur mun saumpaman dai kopur maka lepas kewajibna panjenengan seteje kangku nyari ilmu wa bihi azharallahu ta'ala fadla adam alaihi salamu alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu wabihi ban kalaben ilmu azharallahu ta'ala materang Allahu pasara Allah ta'ala halatengki Allah fadla Adam alaihi salam dek keutamaan Nabi Adam alaihi salam pani ketep tepe ka Nabi Adam assalamu tining kasalametan alal malaikati tepe banyak malaikat saengke wa amarahum ben makon Allah dek ka malaikat bisujud di kalaben asujud tahu dek ka Adam dek ka dinto jukenan manusia kak dinto lebih utama etempeng malaikat sebab aki pun apa sebab aki ilmu saing ke Allah Ta'ala makon malaikat kak dinto asojud ka Adam tak lain bentak punten keangkui amul jaki Nabi Adam polana beliau ngagumi ilmu jadi gue lebih sampian kak dintoh bisa lebih mulja etempeng malaikat minabi gue lebih sampian kak dintoh ngagumi ilmu sepas ngaulia ilmu engki amut telah amusyawarah ngamalaki ilmu saya ka oleh kak dintoh jadi toreh pas semangat abdi ngaji ke dek ka tibi tor dek kajunan seteje tori semangat di dalam ajar amut telaan ngaji nah nalai kena ustad nyambayaki tori katipun apa panjenengan kak dinto patangkinas kaangkuy merengaki kuruh di dalam adenrangaki lebih dalam urusan agama wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala was sa'adatal abadiyatah gue lebih sampian kak dintoh bekal teti muljah asabab gue lebih sampian menabi nga oleh kamul jena ilmu bila sepas bisa gue lebih sampian nga oleh kamul jena ilmu manabi gue lebih sampian ampon nga oleh ilmu ya malaki ilmu na pas sampayaki ilmu na karena kalaben sabab mul jena ilmu tetih wasilah tetih lantaran gue lebih sampian kak dintoh jen semak dek ke Gusti Allah jen takok dek ke Gusti Allah ben hal kak dintoh ilmu mul jena ilmu kak dintoh bisa mabahagia abtina ajunan baik etunya ataupun neng akhirat kama kilah li Muhammad ibn al-Hasan wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Manabi mitorot sampian video Kak Dinto bermanfaat, ngereng jek kelepait tekan subscribe, like manabi bagus, manabi tak bagus tekan dislike. Akhir pematur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.